ama-stuffed beans, njengoba hawu bakutshela kanjalo bakutshela kanjalo bayakukhohlisa shem bayakukhohlisa Okay, yeah guys. bayakukhohlisa Once again, sharp, kusalayo honey. yo wena uyangijwayela shem One person at a time. Phela we can't even hear what you're saying. Okay. Mara ekusalayo mina bengithanda wena kuphela. Bengiloyal to wena kuphela. Manje wena uyangitesta, uyangibonisa ukuthi mina ngumasaka. Ufuna ukungibonisa ngidala ukuthi ngumasaka. Lonke ngumasaka uzingeni wena uzochuza laba abanemali, laba abanamathenda, abafaka amathenda. Manje thina sifela ukuthi asikabi nemali. Isikhathi sethu asikakafiki. Wakhitha musi. ngithe ufela lokho mina ngithe wena why ngizofana njengabo labo abakulandayo ama-power wabo ngama-GTI wabo ngizofana nabo Honey, bayokulanda. bangilanda phi usuka kuphi ngoba uyazi mangekho esikoleni ngithi bangilanda kuphi wena ukhohlisa abangani bakhe nikhohlisana ngento engekho esikolweni mosowutshopela le kureavaya sokuzenye imoto yazi somthekisiphila ukuthi akulande le madala site ekhoneni Mfowethu, usithatha phi lezi zinto lezi? nemasentini niyodla ama-lobster kumnandi ushabo ama-lobster kumnandi thina lapha yo lo mfana bengikufunani vele wena bengikufunani hayi shem bengikufunani hayi mina ngikudeserve shem hayi ngikudeserve wena uthanda izinto ngithanda yeah kungcono at least bayangenzela akunandaba ke Wenza lobani? akunandaba